Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayron na biyantugakan sa Allah nagu siyalawatan akan sa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganin ko si Allah subhanahu wa ta'ala asulang ulangwan umang auripan yan aad na awida akal anta aka problema iran na tabangan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Pagariakan na aya kiwasiyatakan sirka makapantag sa giyang kana na misusugot terka awida akal na paganayron na pakandag lang kaagyang kutwa tadong kasih ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pakalaan kaagyang kutwa iman para tiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu kenalang ka asulang ulang taman na takdir nagu kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusto Allah subhanahu wa ta'ala hindi ko gira-giray pagkagagas ko lang mantaman. Pakandaga lang kaagyang ko to panganis ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusyapang kaagyang ko to mga paligot yan si arkatan o mga oripan yan. Pananggilain kaagyang ko to mga galabak ang mga muharrama sabar katano wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na ayakat teruiran na antun at tigidan ni kakakuang kasagyan kuto kamapian ka amay kagyang kuto pambagay sagyang kuto kamapian na di ko makararani nagu maawat ka sa giyang kuto limuyan. Giyang kuto mga tadong si ko Allah subhanahu wa ta'ala bulong si ko gulagidan na ng mga problema na ayami aliw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na batian o di na pakandakalan na giyang kuto di kataruas iko la hawla wala quwata illa billah. Kung mamintin ko tawag yung kuto inyano di kataroa natin ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam palakaan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto ang mga limo yan na ayang malaon agyang kuto riski niyan. Pada pa napakapandagalan tanong agyang kuto di tanong di kapamang ni sarilas iku Allah di kapakandagalas iku ikataro tao sa giyang kuto astaghfirullah 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 gusto mga padapaman na lapi atiyan niya kaysa na sa katawa uli natutulan sa iku Hasan al-Basri mala ulama Allahu alam sa kanya nagyang kuto mala ulama nagyang kuto miya kaumaw nagyang kuto sa katawa mama kumakad na gyan kuto amala imam sa gyan kuto adar pa yan natiga na ya imam may turak na gyan kuto riski akan na tiga gyan kuto amala imam mapakanda ka lang kaso din ka di ka pag-istighfar kapamang ni kasarilas iku Allah sa katawp man mama niya kaumap man natiga na ya imam iya ko pakailay sa Muriataw na ayap man na pitro na giyang kuto mala imam na tigay na pakanda ka lang kagiyang kuto ading ka di ka pamang ni sarilas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Iya ko map man ay sa amama ikatalwiran na tigay na ya imam ayami susugat sa giyang ka iya darapatan na giyang kuto apaman na di paguran
miyakay ito agyang kuto udi na miyakadalag agyang kuto udi na milaon sa agyang kuto masa natigo imama tigyan na pakandagalang kagyang kuto istighfar sa manuto na ada na miyakay ng kasagyang kuto paman na kapagusya ti imam sa agyang kuto mga talukatawa mga tawa miyakaw maun natigyan na ino to imam agyang kuto talukatawa mama na miyakaw masir ka na bida sira ni pakaysa when na isa ipsam bagkakira nagyang kuto di ka pakandagala ko istighfar natigyan na batian ni agyang kuto akatiro Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nuh atigyan na faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffara yursilis sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin Allahu a'lam yuti paman na ayat udi na makakukuri kagyang kuto ayat abiyati akan when ayam anaw to nagyang kuto na paman na su istighfar di ka pakandagala ko istighfar na hunsi uto agu iplaga wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto ang mga problema mi aloy tano padaro pa nagyang kuto dua mi aloy sa hadith gyang kuto ba bulong sa gyang kanan ng mga lagidan na naawida akal na miya kaysa na miyaw mo nabitan wa Muhammad agyang kuto paman na isa ko mga sahaban niya na kumakadin sa masjid agyang kuto sahabi na tanto mambuko makambubuko na gumakaawid akalian sabab sa agyang kuto ang bayidan yan na ini pamangduro na yung nabitan wa Muhammad agyang kuto dua at na Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa minal kufri wal faqr wa min ghalabati ad-daini wa qahri rijal yang kana na pangni na inindua ini pamangni agyang kuto sahabi na kagiya ko induan yan uto na tigyan na dapat na tigyan na mau maagyang kuto kagagawi na inunta na tiyabangan ako Allah subhanahu wa ta'ala miyakaw maagyang kuto alimu yan riskin yan nalangulanguan o bida na ka na tigyan na kaya bida na ka so inshallah nasara tumang kedantan wagyang kuto tumang kedantan wagyang kuto para tiyatan si iku Allah nagugyang kuto kasasarakan tanu nagugyang kuto paman na pakalaan tanwag yung kuto para tiyatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagu ingulalan tanwag yung kuto mga dua ay nisuko nabitan wa Muhammad na insyaallah nakabulungan nagyang kuto mga awida akal tano balasang ka wallah sa gyang kuto pakaysa ka maapi akong kabeden naka sisiya ko ay sa gyang kaya tarak na dawra sa paman na kapag wasyate ka gulalan sa gyang kuto text di na chat na banda mapia nasita do na pakawita sa gyang kaya video balasang ka wallah nagusyapan tan wallah natabangan tan wallah subhanahu wa ta'ala pakandakalan niya nagyang kuto rizki niya sirkatan wa halal